bale maneka Mike balba te yo loba yo no ba no moni yo gero luki kotika te olemba te na pesa devoir yaka na plateau ta iluka mkusa awa yo simana tikolo ba makamuna o oyema na plateau wati lo mom ko ke na piscine ke sukola na sengla pamba oyati na mo ba mayo de bena oto ati abenga ngoni basikileta mkewana apona nzimi yo po yebi ko alikole pola o gango lo batafi o gango kangala mo sikito na libu muneno na ngwana ndo kangi ko mo sikito fiata pantola likolo yo na kiparote depuis 2016 on a besoin de choka to ya pananga olukanga na ya mona émission ebi jour olukanga na émission onyo comme grâce à Freddy Akimbe ngando lingo ya mona émission to ya manga tenga bala so basala annonce obosani yo mona bonne vie ndo ba bonne vie ngolo bani mona bonne vie na musho bana ba senga ba mapa libanda bana bonne vie kendo defa bilamba yo ebi vino ka ko defa la sana valise to bilamba na to fini ba valise na biso po baningo babiko za même pas na valise te le pangu na biso le pangu na bino zo ganga le pangu na bino bo teba lo katasi na kikoso yo suko na wesa libanda ti lelo na 20e siècle suko na wesa libanda moi je suis responsable na le royauté yo ganga vrai chéri ba obimana okena on a fait partout mobali no kabela mbongo butu moya na trésor chali non na yebi ngote aboyo parce que quand on a simba te so mbala mbata za no kab et si comme makambo simba rate fia libabe fia yombo fia likolon kusu fia malchance likolon kusu ndoki munene sirene pumbwaka oganga kama maya Mike kalamba na pena bala ba mi balet yo mobali na jo gata ya tola boyo pwane Ibrahim tozando kids yondo kinoza lingwa mobimba ba ebongo za ndoki opumbwaka fialuka ka bataka ba relation kaso moni mutakanga mikata ko ba mutu yo na zanga rode mutu nyonso roda yo ngana tanga na molia batutu ba yebi yango ba kon ngana tanga ba yebi yango yo pe kendo luka école moko ayo ba camarade na yo ba ninga na ngana songa za la rafia na ba ninga na to kona bango ba na sengenge ba Claude Bati ba Stella Chilanda ba lelo kamana ngai gypsy mataya talo na poto za belé ba na sengenge ba za belé ba sabuna Ramazani yo ba ninga na banani e bandumba oyo gangolo ba makamuna tu prends l'audace de parler de mon nom yo ba ma comment na poser ça ba sentiment yo et ça c'est no kuta no bika na beta yo ngako ba blague bo sala ngai ti oyebi yango bien fille amili bando kene ville na 2004 balanda kinduma na le club kuna mabaroda ka ona nini na bajipa mulai po likolo nkusu likolo pola ya Mike Kalamba ya Mike Kalamba ya na psa Mike Kalamba ya Kalamba o finsa ne Mike Kalamba parce que zaza gano vana ninga solo makambo ngoko tatu pa makupa batu o senga mo batu plante penel la pimelo yina mona bato comme c'est ennemi no po linga Mike Rodeo ondo yemba pa kuna pona bimisa roto yo mosa madame yo mosa pembe to yemba kuno yemba na choral na etsa biso papa kanga rondo kichura délivrance otanga koma mutono zo bimana yo papa biso pasteur papa na pasteur église na bino bozo ngoba on forme ça to biwa na église yo ti le jeune faut se connait kikoso le camarade microbe na ba mur à verre na mur ngale kata parler depuis âge à 16 ans ton na bali biso ko pas to bato ça ko na kikoso te to na mso douche libana ma kikoso to se connait na kikoso comment kikoso ma voter so ko pas avancer ba mona déjà ra douce ko pas me ko na kalembele na mushi yo ou temi pour valoka depuis 2016 bandanga to comme na 2019 ko banga te o bandika ngana rabrital o banga supani comment o bika ngana rabrital po o mona o ka somo na matanga mama Marie Misam o ka somo na ngayo moko ke ngamoko na ngabuna sona 7 personnes o mona makambo leka kuna o ka somo ngabanga likambute pena mna banga mutu pona mona mutu na ko banga ya nzambe kwa mtabi pema na ngande ko kene jo kene na destination nango oh yo likolon kusu bimisa likolo na total likona yo ngana bezo komisa likolo no na kusu na pola moi ça li dobi atambola ba papier ba benga ngoni on appelle ça comment ba ki tendi ali puta pour toi na likolo mo likona droite est la normale o ya gauche on est na kusu pour ba n'explique ce ko bien so ko sabato les opérations to bakanga yo ndo ki po bo mama bino
kanga kandoki se kanga ko skondoki ba tumba ko pa lubeza ba tumba ba katolo kwantaba ndeza mkuwa no bima libanda nga bima na ote pona lesbienne te mais mi bali no mala bango Eric yabina bisongo bongo ba no Eric mo bima na Afrique du Sud abi kolono za la na kusu na kolono za la na kusu jour suba pa na nga kutu na yebi na nga te pona za te to subaka okomo kosa ko suba pa na ngai na yebi te tango suba pa na nga na ernini oleka na toilette na nga na ern en plus to kota na douche na kota ni propriétaire la kibo mwasi osko ko na kikoso mobali na bicho ka no bima na mona ka likono na mku e bima libana na musune misa mai na kusu ngai te mobali no Eric ndalobi yango kolemba te Yvette pona tuni batu na kipako te na yo finga o likolo kusu ona tasi ko yo bima na mise mo ganga o madame o vana mise 3 mois bima pane même pas voyage à Mbandaka yo na bino mamo lelo oza soki ndundu soki pe mulube pembe ya Mbandaka pour vana ndako mise 3 mois obimi ni eloka malonga obenga madame ya musicien wana ovana ne wana oyebi okoma komona nzoto koma signe de bête na nzoto ndeza boyo déjà banda signe de bête fa Jésus Christ azonga po baba ki étant de la fête omona ba signe de bête yosko déjà banda signe de bête kala wana ngona nzoto mi margo lingo longo longo esimba déjà ba komo identité tina butu osambela papa pasteur miracle kende église ba bengana opoza kandoki finga penye po mai kamba pekisio asa makamba kupa na ngai kokota ngoto koti ba mama ikana mbai na likolo ndambu no ankusu likolo nkusu ko le pola solo mulunge sola sana yondo bimisaka masolo oni yo esika do vande za kankokolo pop mikuwa basala ngomina ba kankokolo na ba centre d'handicap Willery yo kano ezana ba milia bato boete po bimisa sola nkusu nkusu bimako na se bimako na pota wana bimako butu moyo yo sala definanga oyebi ngandam yo muluba maboke sakananga mungala yo oyo vraiment oyebo yo polo makamnanga depuis 2016 mon bonne femme qui n'a pas rodé na boulevard mon bonne femme ça la kindumba moi je suis de bonne famille. Quelle famille bonne famille ngelo banini pour comprendre bonne famille te mon bonne famille ngo bana tanga na ba lupio na tanga na belle campus au na G ko passer GDT benga na belle campus avec 35%. Nga tout ba côté na na ifasiki ba oyebiso kende ifasiki ba na G1 licence nanga ba oyebiso yo belle campus pa makana G1 ba benga nyonda ba benga no pas niveau des athées on a niveau université on a niveau université yo justement la belle campus qui ko ça moi c'est to commence à internet ni ba madame ba sala na internet c'est soit tu es madame ba sala na internet ba madame ba sala na internet moi je te demande na pose ka question madame ba sala na internet madame ba teka ka ba sukola ko bengo za madame ba teka ko butu mo kino sa kino matina brasa na boatu jet privé ko kena jet privé road ba ok rodo na brasa ba jet privé pa rodo peut-être ngoni ka pota na butu na kima yo ok na ondo soki wando bosani est na million na ba boulevard yo monanga na ba million na butu atango za la femme de ni pas femme de butu to be on a lingalo za femme de butu ya femme monte po bimana butu azadio e vie absolu voloko yo muta butu na moi ba tamona côté yo vraiment vino eza butu to tombele imbécile zoba kizengi o temo lo banangai au sein de le combo les renards aussi ça tout les récitations école primaire on a fait soukoyambate la mouchoir de fête de maman oya nango la mouchoir de fête de maman oya nango oya tu na mon ami Paul aussi lisango zoba likolo kusu tant tout les viens na cap ce que la big gloria le roi banda okala kenele likolo na keno likolo niveau pona yebi vina yo fia road fia butu mobile le père victoire mutabotso mona papa père victoire faut que tu libala père victoire linga muta gardiner ba benga wana ba mamba evie batate ba papa ba mamba fungola afse sekiriko te loko enkera oh baba mbongo lela okite mwana okite lela kizenge elelo kizenge mone kitelela bitanga soyeta munoko mulai ta munolo o munoko boy le roi pourquoi manasa bazelu ta mutu munelo le roi brique ya ba chinois yo ta moi soyo à part l'estra clair tilelo ba chamba fonga par la François Bedon tout n'a pris dans la porte ba François Bedon ba tout n'a pas na porte so pris nango et ça n'est pas médecin kizenge elala
Kizenge mwane kitolela elela kitoba mongo kizengo kitelela lo fait kande yo vraiment zoba bolole yo mwana mwasi mukala moninga mwasi obanga po abi vina yo madame na kitoko ogangi likamba tayo tiaka ba couche na se ya maputa likolo moko à droite ya tout droit ya gauche balia balongola misuni imbécile tout jeune na peso mboto d'Afrique DJ Maroula na peso mboto Foulek na peso mboto Eric qu'est-ce qu'on en Afrique ici na peso mboto ya merci pour les informations imbécile pain victoire lipengoyo pain victoire ozotonda ba mapa ta 10 minutes obota mapa na mapa mobala monique azaki na yo des taxis na ye moko accident abi e aketel sababi mo amoso na ndo ke obi jo benga na libala ti ba se mek no balinga kota jo benga no na libala oyebi ozanga na elamba siko kendo vanda wana siko kendo vanda ba sombelo bilamba okelo mawa maratra na walinga kote a mama nto benga na ko butu mo poza ndoki sirande mer sirande zo oyokoloka na internet so kokite siko tout ekoloka ndenga oh ya oh souka na liste mbata buto monanga. Moi je suis de bonne famille. Quelle famille que tu y es? Ton père c'est un pasteur ma boti mon apiti Jézabel. Yone Jézabel la famille na ondoki na yana biloko na lango nga masanga. Yana na lango na préféré Kabouya que grand frère na. Na préféré na Kabouya, na voté Kabouya na premier tour yana bi mi goudira fo. Yo ben mutoluka ba problème te. Nikolo nkusu. Nikolo miyoyo. Nikolo manga pola. Ber. Yo likole pola yo, likole pola. Mon nom c'est ko likole pola. La tajipa awa nanzima to mona likole pola. Likolo